Askiki pantakunitaki, kunhamaskaptasa, maak futbol toka dia teuina kampi sarantanyani. Gustavo Costa supao Bolivia taman macak alantrinak irkiripaja. Hupaja pescatun kayatungkan maraniwa, hupaja walga tamankan inak tawaike. Nia sichaja Palestino tam iruptaski. Hichuru takeh Primera División de Bolivia, torneo clausura yantawinha kimsa anatawinaka utjaraki. Nairir anatawaj kimsa haipiru kaltani. Real Santa Cruz tamaja Bolívar tamampiwa Estadio Real Santa Cruz token anataskani. Ukaroja pesca haiput tunka pescan katanakaroja 10 chongel tamaja Atlético Palmaflor tamampiwa Estadio Hernando Siles token anataskarakini. Ukat pakal arum chikataniroja Guavira tamaja Independiente Petrolero tamampiwa Estadio Gilberto Parada token anataskani. Balon de Oro pawaran kapatun kapayan atipil uthin pataki hakim satun kan tinaka akhirata. Lionel Messi ukat Neymar Junior panaka haniu kan kap kiti. Niasa akhirata panaka aphewa. UEFA token mara natiri tinyata Carlo Ancelotti, Josep Guardiola kat Jurgen Klopp panakawa akhirata. Panakatwa atipidak mistuni. UEFA token mara natiri nyatakeh Karim Benzema, Thibaut Courtois ukat Kevin De Bruyne panakawa akhirata. Hupanakat atipidak mistura kini. Carlo Ancelotti kupaha Real Madrid tamanwa natiri tirkamah tuk taihaha. Akatamau pat patangganyah siwa. Álvaro Odriozola hupaja Real Madrid tamat mistkaniwa. Italia markan Inter de Milán hanukaja Fiorentina tamaru saraspa. España markan Real Sociedad tamar hanukaja Athletic Club de Bilbao tamaru sararakispa. Barcelona tamaja Ousmane Dembélé, Sergio Roberto, Frank Kessié, Rafinha, Andreas Christensen, ukamak Robert Lewandowski kubanakar kalkanta ijewa. Ukamasin Rayo Vallecano tamam anataqpajaspawa. Ukam pirusa Jules Koundé kupaj haniu kalkantayata kiti. Kuna pachate maana termistun ukhawa kalkantayatani. Hichurok kaisa Europa tokenja walja untak tamanakawa natapjani. España markan la Liga yantawinja kimcha haibi pacharoja Barcelona tamaja Rayo Vallecano tamampewa Estadio Spotify Camp Nou token anataskani. Inglaterra markanja Premier League yantawinja tunkalwa pacharoja Manchester City tamaja Bournemouth tamampewa Etihad Stadium token anataskani. Ukamaraki wapat papacharoja Arsenal tamaja Leicester City tamam Emirates Stadium token anataskani. Ukat Chicago chikatani roja Brentford tamaja Manchester United tamapiwa Czech Community Stadium token anataskani. Italia markanja Serie A yantawinja Chicago chikatani roja Milan tamaja Udinese tamapiwa Estadio San Siro token anatani. Ukat pa haiput pustun kapiskan katanakaroja Lecce tamaja Inter de Milán tamapiwa Estadio Comunale Villa del Mar token anataskani. Francia markanja Ligue 1 yantawinja kimsa haipi pacharoja PSG tamaja Montpellier tamampiwa Estadio Parque de los Príncipes token anataskarakini. Uka kiuhilat kulyakanaka yakur kama mahaj aruntawi takanitaki.